हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारी प्यारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा और हमारी पैतृ भाषा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Kartavai hiding sepding bolding septe hun sisan kamiap lo chingthei khabar thu kargal gimnei kargal lau hoi kamia chao kamia ba kabja man miman saman la jo kenchi bakte karvai ahona se phom na karvai na hi dam na se kosis sem kosis bol kosis tum kahania tang thu khat satam zo karnamai mo phok na kharcha banghiam biga de sen na kharcha sum sen na kamal hoi kamal nal kela na tangga khatarnak lau huai hule ki hong kahi na kahi koi mun hiama kehte he gen hukhri nirtai hukhri lam kali jani karib kinai khari dinswa khari puthia konsa bangpen कुछ भी नहीं है bang hi ke kaha koya kam tom ke bat se wai so akwana kal jing kitne bangza khel kicham na karam dan karam adan karam juiding dan chin dan khulkar bolo ki hong takin genin khastor par adiaga khara ding khara mi khat ding gen na hut eima hut angma khet lo katoti tan kagas laipek kathin haksa kamre pindan in kar bol kelie adia kese bangchia hotna to kwak keval wai chou kharbuja maiga katahal lam khwanga hira tangmaiga kakari tangmaiga kerela tangkhaga kisan lobol mi khade da khade poisa khoksa kap chikcha kon kwa computer bangyam inale hisab so ana khol kamal lotas pak kalam pen khargos bilpi kulhari heita kowa vaak kachua sumkwang kekre aisate kans limlang no kal jani kichar buan noi kutto uitam pigena kuts nahi bangma kala avom kavar lia kavar dal kavar khuk